Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo jedno staro naše jelo. Flekice sa kupusom. Jako lepo jelo, jako interesantno, zaboravljeno jelo koji retko pravimo. Jako je dobar recept, originalan je. Predlažem i vama da i vi isto na ovaj način pripremite ove lepe flekice sa kupusom. Možemo da krenemo u avanturu pripreme ovoga jednoga lepoga jela. Potrebno je 2 supene kašike gušćije masti ili možete svinjske masti. Ako ne voli, može i ulje, ali u originalu ide gušćija mast. 1 crni luk, 200 grama oštroga brašna za testo, uz to ide 2 jaja, 1 kilogram lepoga kupusa, 2 supene kašike šećera, obavezno crnoga bibera i naravno danas za kuvara jedna jako lepa čaša vina iz vinarije Kovačević. Možemo da krenemo u ovu avanturu pripreme ovoga jela. Super. 200 grama oštrog testa. Napravit ćemo jednu lepu malu rupicu i stavimo 2 jaja. Kao što znate, koliko grama brašna na 100 grama brašna ide jedno jaje. I sad lepo sve umutimo. Kada ne možemo više sa viljuškom da radimo, prelazimo na ruku i sve lepo mesimo. Kada smo lepo umesili testo, stavimo u foliju i ostavimo 10-15 minuta da se odmara. Testo se odmaralo 15 minuta. Malo ćemo samo da posipamo sa brašnom. Isto tako i mali od gore testa. I lepo razvijemo testo naše. Uvijek od sebe prema gore i dole. Na ovaj način. Testo smo lepo razvukli. Sada ga samo namotamo na oklagiju. Rasečemo i pravimo kockice. Na ovaj način pravimo lepe kockice, naše lepe flekice. Kod testa sa kupusom jako je bitno kako se ophodimo prema kupusu. Možemo na ovaj način, kao što kod mene u porodici rade, na tanko da sečem ovaj lepi kupus. Možete na rendli da izrendišete i možete u blenderu da ga izblendišete. Najvažnije je da bude tanak, da bi mogao tečnost iz sebe što lakše da ispusti. Na ovaj način nastavljamo mi da radimo. Jako je bitno da dobro posolimo naš kupus. Zaista ga dobro posolite, jer kako ga dobro solite, tako ćete posle imati dobar rezultat da izađe iz njega tečnost. Ne moramo se apsolutno bojati od soljenja. Ova so sada, nakon 15-20 minuta ja ostavljam da so deluje na kupus. Lepo kada iscedimo kupus, sa tim tečnošću izlazi i so. Samo ga ovako lepo još izmešamo i pokrijemo da se odmara 15-20 minuta. Prošlo je 15 minuta, vidite kako se smanjilo kupus. Sad ću vam pokazati da koliko tečnosti ispusti kupus kada ga posolimo. Znači samo uzmemo jednu šaku kupusa i sad gledajte koliko će da izađe tečnosti. Pogledajte samo u jednoj šaki kupusa. Na ovaj način mi se oslobađamo tečnosti i što više tečnosti izađe iz kupusa, to će nam biti ukusniji testo sa kupusom. Pogledajte koliko smo vode uspeli da istisnemo iz našeg kupusa. Ovo je jako bitno u pripremi ovoga jela.
Zagrejali smo posudu. Stavimo gušćiju mast. Baka mi uvijek rekla najbolja je gušćija mast, može i svinjska mast, a naravno neko može i uljem da radi. Jako lijepo. Sada stavimo luk. Zajedno sa lukom sada može odmah staviti i naš kupus. Pogledajte kako se taj kupus lijepo smanjio. I zajedno pržimo ovaj kupus i luk. Sva tečnost nam je sa solju izašla napolje, tako da ovo moramo jako lijepo da ispržimo do tamno brown boje. Nakon 20 minuta prženja intenzivnog mešanja dobili smo ovakav izgled. Znači mora ovaka boja da bude ovog našeg kupusa. Zbog toliko rada ova stara jela mora se uložiti truda da bismo dobili do pravoga ukusa. Sada su sve arome izašle polako iz kupusa. Sada stavljamo da se ključa voda i u ključalu vodu sipamo soli i sada naše flekice stavljamo u vodu. Za to vrijeme ovdje sada ćemo da sipamo šećera. Ovo je austro-ugarski recept koji se ovdje još dugo koristi. Tamo se uvijek koristi šećer. Šećer daje ukuse, šećer daje boju. Vidjet ćete sada će se lijepo karamelizirati ovaj šećer. Još će na jedan višlji nivo da da boju i naravno ukus. Ovo je jedno jako lijepo jelo. Pogledajte kako se mijenja njegova konzistencija i lijepa boja. U ključalu vodu sada sipamo so. So se uvijek sipa kada voda ključa. Dobro ćemo posoliti i stavljamo naše lijepe flekice da se kuvaju. To su lijepe domaće flekice. Flekice su se lijepo skuvale, možemo da sipamo. Jako nam se lijepo šećer karamelizovao. Ovo je završnica. Vadimo flekice iz vode i direktno isipamo u posudu i sve zajedno ih miješamo. Na ovaj način se kupus najljepše prijanja za flekice. Sve lijepo se formira. Možemo još da sipamo od tečnosti u čemu se kuvale flekice. Dobijemo još bolje arome i još bolju koegzistenciju. Pogledajte. Jako je bitno da se stavi mnogo bibera. Ovo isto je isto kao i kod testa sa krompirom. Jako voli biber. I mi smo sa ovim dobili jedno lijepo jelo flekice sa kupusom. Možemo da serviramo flekice sa kupusom. Još ćemo samo lijepo da ukrasimo sa biberom. Kao što sam već rekao, biber jako voli ovo testo. Sada ćemo da probamo. Fantastično. Ovo je jedno tako dobro jelo. Jezda je zahtjevno, dosta se treba uložiti truda da dođemo do ovoga rezultata, ali ovo je jedan originalan recept koji preporučujem i vama da i vi isto ovako napravite. Jako mi je drago što pratite i Ocjenu Kujnu. Ako ste u mogućnosti, molim vas da me lajkujete. Znate da to meni znači mnogo. Do skorog viđenja, puno pozdrava od Joce.